He pōkai whenua te mahi. Our interpretation of our sites within this block, Kahungunu or Ruapani, we're one and the same. He whenua e kaha tohea ana e Tātau Tātau o Te Wairoa. We're wanting for those 6 reserve areas to come out of the settlement bill. We support Ngāti Ruapani in terms of the redress that they're seeking as part of this bill process. What we want is those 6 reserve blocks to come out and remain non-exclusive so that we can all share, as our tipuna did, in terms of the ongoing kaitiakitanga. I roto I te whakataunga karauna a Ngāti Ruapani mai Waikare moana I tēnei tau, arā hoki ngā whenua tiaki a te papātawhai I urua kia riro mā te poari o te urewera e manaaki. Ko aua whenua e ono e whakapapa atu ana ki a Ngāti Ruapani, ki a Ngāti Kahungunu ki te Wairoa anō hoki. We know through our own whakapapa, if we come down from Rongomaiwa hene Kahungunu, their son Kahukuranui, his daughter Hene Manuhiri, marriage to Pukaru, the son of Ruapani, there is shared interest in whakapapa. We don't deny that. That's how it is. Our one is how we continue to work together, collectively, non-exclusively, to the right hands in terms of looking after the land. We don't believe that this minister is able to see and appreciate and feel our connection, our rights and interests in terms of these 4 whenua tāpui, these 6 reserve blocks that stretch across what we describe as our 4 southern regions. Kārea Ngāti Ruapani mai Waikare moana mo te nohopuku noa. Hei tā karapuketapu dentist, ko Wairoa tētahi iwi kua roa e tau nei I o rātou nā nawe ki te krauna me tā rātou kore I whai ai I aua whenua. Kua kōrero ngātahi hoki a Ngāti Ruapani mai Waikare moana ki ngā iwi pātata atu ki a rātou ki a Tātau Tātau o Te Wairoa ake me tā rātou rena anō I te taukāia whakapapa ki wainga I a rātou. Engari rā, inaia nei e pāpauri ana a Ngāti Ruapani ki ngā mahi a Tātau Tātau o Te Wairoa, he mahi raweke I ngā huapai, kāre I riro I a rātou. They still understand that we object to the reserves being in their settlement and ultimately moving under the board of Te Urewera. They understand that. They don't necessarily agree with us, but that's a denial of what is shared heritage, shared whakapapa, mai rāno. We need to continue to work together and not have the Crown come in and throw things on there where we end up kia kaikiri atu ki tētahi atu, where we're embattled with one another. Hei tā te mirita take tiriti tāpō Goldsmith, ko te whakatau kia riro mā te urewera e nei whenua e manaaki te wawata o Ngāti Ruapani mai Waikare moana, e tika ana kia ū ki tērā hiahia a te iwi. We're not saying that this is exclusive to us. Ngāti Kahungunu ki Wairoa, we share common heritage, common whakapapa with Ruapani. These are non-exclusive areas that are in what we call overlapping. Kātahi anō ka kati te wāhi ki ngā tāpaitanga kōrero o te motu ki te pire whakatau a Ngāti Ruapani mai Waikare moana, ko te ara kei mua I te aroaro, he araroa.